Jum wara liħor qed joħroġ iktar biċ-ċar il-ġlied intern li hemm bejn il-klikek differenti fil-Labor u kif Roberta Bela m'għandu ebda saħħa irrazzan lill-estremisti li ħakmuh. Fl-aħħar jiem l-esponenti ewlenin tal-Partit Laburista, Neville Gaffa u Karl Stanjo Navarra, ħarġu qatta bla ħabel kontra l-Ministru Owen Bonnici, tant li qalu li dan għandu jwarrab minn fih għax hemm ħafna partizari laburisti li huma arrabjati ferma li brabta ma' kuntratt li tal il-marka mill-Leri. Iżda fil-waqt li Roberta Bela qal li għandu fiduċja f'Owen Bonnici, xorta baqa' ma kkundannax lil Neville Gaffa. Fil-Ministru Owen Bonnici jien għandi fiduċja sħiħa, ma m'hemm xejn wara dari, ħalli nkun ċar ħafna, ma m'hemm xejn wara dari. Tikkundannaħ il-Neville Gaffa tal-li wasal dawn l-attakki però. Jiena nħalli jien ma nattakkax il-medja. Il-klikka estremista tal-Labor qed tibqa' tattakka lil Owen Bonnici, Stanjo Navarra jinsisti li dan għandu jwarrab illum qabel għada u Neville Gaffa jiddikjara li internament hemm ħafna laburisti rrabjati. Konferma oħra tal-qasma li hemm fil-Labor u li Bela tipprova iżomma moħbija. Hemm kollha kbira għalik, hemm kollha kbira kullimkien. Fid-distretti jibbab u għedin vulkan. Tajjeb, Ministru, ħanerġa' ngħidlek, aqbad dak il-kuntratt u annullaħ waqfu. Intant Net News taqsaw koll il-Prim Ministru Roberta Bela jekk hu kien jaf bil-kuntratt li jingħata lill-marka mill-Leri bil-Prim Ministru jgħid li kien jaf bih. Japprovajtu int il-kuntratt. Kont naf bih iva. Iżda Neville Gaffa kien iddikjara kompletament l-oppost. Meta jien iċċekkjajt sew u rajt l-affarijiet sew, sirt naf. L-deċiżjoni la minn fuq qas Minister ma kienet, iżda minn għandek deċiżjoni unilaterali. Ħatta waħdek minn ma konsultajt ma' ħadd. Marija Borċ, Net News.